Tugitana mbere na nteto ingi na gikundi kimwe kuma Mitungu nikionanitie kugwirwo kwao nyuma ya guchinda igamba riria bathitangi nario mwaka wa 2018. Gikundi giki naritwa Mitungu Community kiathitangi ni gutonya kiri nyomba ya mubiachara umwe na ekwenderia nchobi na kwinyangia mathaga jonthe jara jari ku ontu bakuga bwari njira ya kurwa na wendia bwa nchobi chibango. Akiama baba baugite nandi bagetana mbere na ndoa ije mwanka batigire mutugo juju jo kuthira nteri uburo mutuge ari nacio tariria kuri mwankene jwa 2018 mweri jwa 6 akadiba Mitungu batongeretwe ni MC wa Evans Mawira Karia ni bethire bakithukira kirabu kimona ritwa Sunrise and Sunset Mitungu kya mubiashara wetagwo Monica Kajuju gukirikana bathukangiri into bya mung'ana jwa chiringi nkurukia milioni 1 na boba kiuga ni nchobi ndege ni watho barujaga nayo nawe mwene biashara leja gikinya koti ya nkubu guchwa kioto kiawe na rathitanga MC Mawira na bangi mugwanja bakariba Mitungu na kwegita riu arashinde gamba na bobara bathitangi na MC Mawira barachokia kairi gamba koti nene ya Meru bakiregana no gambi bora boagitrwe ukira gwitwa jangiri intovia mtu riria kwari na maandamano ja manene sana ni untu bwa kurwa na nchobi endegwe ni watho na ndawa cia kurevya ndene ya Mitungu nyuma ya mwekurwa pastor umwe akuragwa akwina kirabu kiria kendagia nchobi ira ndege ni watho na ndawa cia kurevya na ntuba Mitungu bumira kwa wingi sana antu ngurukia ngirijere ntuku eu mwaka wa 2018 I think mweri jwa 6 kana August au na after au mwene kirabu kiu na rumire antu kenda ondio na bangi ba Mitungu antu kenda toikwa kotini na tuthitanga na tuthitangwa twero turi mbeca cia kinya milioni 2 ni koti ya magistrate ya Nkubu na batu tomba kuthithia appeal igamba riri rikarite kotini kwa nkurukia miaka 6 nandi rethirwa rikigito muthenya jwa igoro kiri koti nene ya Meru rungu rwa mugambithania wa Maicherere na kariba Mitungu na MC wao batorie gambari na nandi MC ujo na bamwe barabathitangi bethira bagitirima na guchokera Murungu nkatho wamwe na koti nontu bakwewa kioto ndenda kuga mbere ma tuta kanisa twina untu ba guchokera Murungu nkatho ni untu the victory ya baba kenda ni victory ya community yetu na kinya ni victory ya kanisa ira ithirite kireganaga na mauntu chegie ndawa chikurebia na nchobi chibango ndene community yetu na tauni yetu ya Mitungu athirwa bara betu kenda ibwega tucokeria Murungu nkatho nuntu bakwithia ombete kinya gutunenkera mbeca cia kumba kwithia tukiona kinyangara megwita kotini te kawaida miaka 6 ina gamba kotini te kawaida rimwe tukagia bia kura twi barabarene kote kurikia ku pronounce itself na yauga that it was not justified batu kuriwa mbeca ira na yauga muntu ujo tuthitangite akomba kuria wakili wetu. So we are very happy. Nandi ni baritite mukana nkurukikira biashara baraba kwendia nchobi ndege ni watho bakiuga njira no eu na nandi bari na inya injeru ya konokia turada Mitungu na nabao tukumenya bangi ira itherere area ya Pillars nkiraga OCS wetu dirikana ana bau bakura bwana OCS bakethia ukagambithwa ni untu bwa ana baraba kaura Mitungu na ugwa uri munene wetu tutetikiria nandi gutwika bukena nchobi tebucha kuthukia na betu rutero mo nchobi ronge ibangi ronge no kuthia mantu jaro kwenda na arifu beja kubangira mantu ja kwaku mwankale gwake turantu Mitungu tutetikiria therefore batu still tureo when called upon kairi together tuki make sure that community yetu ina ukiri na ina ondaness na ina cleanness abagena tuthea twina mantu jaja janda cha kurevya kuma Mitungu gicigo mbunge kya Southiment nke report rand to Shawero Juma ria kwarietwa ni Mutugi Kare.